I whakapuare hia e Ngaati Hauaa, Ngaati Korokii me Fonterra, te kaupapa Wai Ora Wai Mate i te ata nei. Whai muri hoi tā rātou hautapu tuatahi hei whakamānawa mā rātou ia Matariki. I haere a Macie Kuki o Aukaha, a nei tāna pūrongo. Tīringa tēnā tainui ko tainui anō ko tainui ko te aroa anō ko te aroa ko mātātua anō ko mātātua. Ura tangata i whakaririka, mamau ki te taura, kia tūmata totoro hia atu, tapi tūmata totoro ihu o waka. Turuki, turuki, panuke, panuke! He pau whakairo kua huraina ki te wheketere o te mātāpuna i Hautapu. Ko te Wai Mate, ko te Wai Ora, te kaupapa e pāra ki te pau. Kei konei ngā kaupapa infrastructure. Ki tēnei taha o tō tātou nei whare nei, ko te Wai Mahia. Ko te Wai Mahia, te ingoa o te wastewater treatment plant. Nō reire ko te kaupapa ki, kia kino haere te wai, kia pua wai te ora. Hei tā te pautai au o Ngaati Hauaa a Norman Hill, ko karahuihui ngā iwi mana whenua me te mātāpuna ki te whakanui i a Matariki mo te wā tuatahi. And Fonterra, this is the first time that we've ever had this beautiful event. And I was talking to some of our mates from our engineering company, and we'd like to see this at other Fonterra sites, and may this be the first of many for Fonterra. Kei konei a Ngaati Hauaa, kei konei hoki a Ngaati Korokii Kahukura. Mā mātou nei, hei arataki, hei tiaki, tēnei kaupapa o te Matariki, o tēnei wā whakahirahira mō ngā kaupapa o tō tātou nei ao Māori. Ko te kaupapa matua, te huranga, ko te whakarewa i tō tātou pau, ka tū tēnei pau, hei tohu i ngā uara, o te kawenata, i moko hia te mātāpuna, me ngā mana whenua, au konei, anō hoki. E ai ki te kai whakahaere rautaki Māori o te mātāpuna a Tana Luke, ka whai wāhi ngā kaimahi ki te ata wānanga i ngā ahuatanga o te Hautapu. I toko ake te whakaaro, i runga anō, i te wāhanga hirahira o te tau, kia Hautapu anō hoki tātou, i te ata nei, mihi kauana ki ngā mana o konei, e arahi nei tātou, i roto i tēnei āhuatanga i te ata nei. He tuatahitanga tēnei mo te kamupene miraka kaunui rawa o te motu ara a Fonterra ki te whakanui i te mātahi o te tau. A ko te wawata nui kia haere tonu e nei kaupapa whakanui, hei ngā tau e haere ake nei. He ngā kaunui e nei mahi, he ngā kaunui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupene. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pana ki ngā mahi tū hono ki tēnei mahi whakaharahara e pana ki tēnei kaupapa o te Matariki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou wheketere o te mātāpuna, puta noa i te motu. Mihi kauana ki tēnei wheketere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora pai o ai te Wai Ora Wai Mate. Ka mutu ko te wawata nui kia tīmata ngā wheketere o te mātāpuna huri noa i Aotearoa ki te whakanui i a Matariki. Macie Kuki, atu i Hautapu, Aukaha.